Klikom na Započnite probni period, počinjete proceduru otvaranja prodavnice. Za registraciju je potrebno da unesete vaše podatke. Štiklirajte da se slažete sa uslovima korišćenja, a klikom na link pored možete pročitati uslove. U padajućem meniju izaberite vaš trenutni status online prodaje. Nakon popunjavanja svih polja, registrujte se. Potvrda će vam stići na e-mail koji ste naveli. Kliknite na link koji vam je stigao kako biste nastavili sa otvaranjem prodavnice. Na strani koja se otvorila, unesite ime vaše prodavnice. U padajućem meniju izaberite šta ćete prodavati i kliknite na Sledeći korak. Izaberite temu vaše prodavnice. Zatim kliknite na Otvori prodavnicu i sačekajte da se završi procedura. Kada vam se na ekranu pojavi admin panel, vaša prodavnica je otvorena. Čestitamo!